Nihin October ni hlei kwa thong ni kul leli daha kha post thong Chimnak Hram kan thok changlai o tu Tlang Kiangkap a SAC Ralkap le Chin Ralkap Pehtlai in an ikap Tlang he mengsari shong alatnak o tu Tlang Kiangkap a SAC Ralkap le Chin len chawza Ralkap karlak a Pehtlai in ka daunak achuak tia thong kan thei SAC Ralkap ni October ni hlei ruk a o tu Tlang an lak na in o tu Tlang Kiangkap in Chin len chawza Ralkap ni SAC Ralkap pol chu an khamna I Pehtlai in ka daunak achua hi asi October ni hlei sari a o tu Tlang Kiangkap a Ummi Chin len chawza Ralkap pol chu SAC Ralkap ni an nam hna na in Chin len chawza Ralkap ni an kham kho na I SAC Ralkap lei in athimi le hliampu an tam ni zan October ni hlei ria zan lei a SAC Ralkap pol ni Chin len chawza Ralkap pol chu chungle tang in an nam than na I ka daunak Pehtlai in a tia thong kan thei Zopheiram a CC Nngunkhuai Upadai Hman Hram an thok lai Chinland Council ni afe tarmi Nngunkhuai Upadai chu Zopheiram chung a Hman Hram kan thok changlai tia Zopheiram Council ni October ni hlei nga a theitarnak atwa October ni hlei khat in ni hlei ni tiang Zopheiram Council an thu I chaihmai nak an ngei hnu a atu bantuk in Zopheiram Council ni becha nak angai hi asi Zopheiram Council meeting a palai somli lepariat an kai khau I Zopheiram chung ukshwei nak achat dau nak nga Zopheiram Upadai ram nak le fetar nak Zong an twa kho Zopheiram Council chu Chinland Council he ram khel rian le ram dau nak lei a thongai in hun khatte a rian 20 ding in a zom chuama kautia chathan an langtar Paletwa a AA Nawl Honhnak tallo in local Zong anga lo Chinjam Paletwa pengchung a Rakhain Siamtlai AA Nawl Honhnak tallo in local Zong anga lo tia tol chungmi hnani an chim Paletwa Khuapi le khote lu chuana kip a AA ni kai answer I Khwaltlong mi long selo in local mi pol Zong AA ni matpungtin an helna I an chekna tol chungmi pakhat ni Kholeng chua kan du chan a le khwa a kirthan kan du tik a AA sin a theitar nak to peng a haw lo atwa mi kan si cha a lo kan kal du Zong a AA sin a chim masa a haw lo in rakir than kan du tik Zong a theitar masa langmang a haw I a har ngai ngai tia a chim tlang lo fachang zun chan asna in AA ni lo ria an kham cha a lo atwa mi tol chung mi na har nak an tong ngai ngai phone Paletwa peng a ka dau nak a ti lo na in AA ni zalong te in kal nak Nawl an phi kharpin a tlai khi nak Zong an twa langmang cha a Paletwa chua tak in azam mi ralzam an pengri tia thong kan thei KIA ni Tuluk-Myanmar Ramri a Ummi Khuapi Pakhat an Laak Chap Tuluk-Myanmar Ramri a Ummi Kachin Ramkul chung I Panwa Khuapi chu KIA ni zarni hnu a an Laak kho chang tia thei asi KIA ni zarni chung a Panwa Khopong a Ummi SAC Ramri chong tu Ralkap hun khwarnak pi le adangdang sakhan fa dau pol an Laak di hnu a Panwa khwa Zong October ni hlei riat zan lei a an Laak kho hi asi Tuluk le Myanmar Ramri khwa asimi kampei ti khwa Zong KIA ni Laak ding in an dau chuama I kampei ti Khopong SAC Ralkap sakhan fa paruk le sakhan ngan pakhat Zong an Laak kho chang KIA ni Tuluk-Myanmar Ramri khwa pol Laak ding in ka dau nak atwa chuama bantuk in Tuluk ni Kachin le Ramri lu chuana kei pathum chu October ni hlei riat thok in akhar na KIA ni atukum Mars thok in Kachin Ramkul chung I SAC Ralkap sakhan pol dau shram athok I nihin ni tiang a Khuapi hlei ni ala kho chang tia thei asi